Yes, ibihe byiza ku bantu mwese mudukurikiye aho muherereye ku mpande zose zitandukanye kuri Bridge Sport. Bridge Sport ni yacu no yanyu bageza amakuru y'imikino abatandukanye abagiye avugwa mu mpande zose zitandukanye. Iyi ni Bridge Sport Update. Bridge Sport Update tubagezaho ibiba biri kuvugwa muri iki gitondo n'ibyanditswe bivugwa ndetse n'ibyavuzwe ku mugoroba n'imikino itandukanye ibigiye ihari kuri uyu munsi. Turi rero ku munsi wa kabiri ku itariki 21 Ugushyingo 2023. Ni ukuvuga ko uyu mwaka mu by'ukuri ugereranyije ubura iminsi isaga 38 kuba ugeze ku musozo. Iminsi 38 ntabwo ari myinshi cyane ku buryo tutashima Imana ko ikomeje kudutiza ubuzima. Buri iki gitondo rero muri Sports Update kuri Bridge Sport twabateguriye byinshi bitandukanye. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite umukino ukomeye wo mu itsinda ryayo mu gushaka tike yo kwerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse n'igihugu cya Mexique. Ni ibihugu bitatu rero. Ni igikombe cy'isi cyo mwaka wa 2026. Amavubi rero ari mu itsinda rimwe n'igihugu cya Nigeria, Zimbabwe, Afrika y'Epfo, Benin ndetse n'igihugu cya Lesotho. Ubwo rero umukino w'umunsi wa kabiri utaraba, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri ku mwanya wa 5 makipe 6 ifite inota rimwe. Ni umukino yanganyijemo n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye mu cyumweru cyashize. Uruhande rero rw'abakunzi benshi ikipe y'igihugu Amavubi na n'uyu munsi ntabwo bakubwira ko bafite icyizere cy'uko ikipe yabo ishobora kuza kugira icyo ikora imbere y'ikipe ya Afrika y'Epfo yageze mu Rwanda aho ndetse ifite abakinnyi nka ba Persita aho basanzwe bakina mu makipe nka Al Ahly ndetse n'abandi bakinnyi bakomeye bagera kuri 6 bakina mu ikipe ya Mamelodi Sundowns. N'umukino rero uza kuba utoroshye, gusa hari bagenzi bacu bo kuri kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu mujyi wa Kigali bakoze urutonde rw'abakinnyi 11 bashobora kuza kwifashishwa n'umutoza Frank Spittler, n'umudage usanzwe utoza ikipe y'igihugu Amavubi. Abakinnyi rero bapanze ikinyamakuru gikorera ku Gishushu cyashyize mu izamu Ntwari Fiacre asanzwe akina mu ikipe muri Afrika y'Epfo. Hakaza kandi Ombolenga Fitina ku ruhande rw'iburyo. Umutima w'abamyugariro haraza kubanzamo cyangwa se ashobora kuza kubanzamo Anze Mutsinzi asanzwe akina mu ikipe yo mu gihugu cya Norvège, ikipe yamanutse mu cyiciro cya 3, ndetse na Manzi Thierry usanzwe akina mu gihugu cya Libya. Ku ruhande rw'ibumoso haraza gukina cyangwa se ashobora kuza kubanzamo Imanishimwe Emmanuel uzwi nka Mangwende. Uyu nguyu asanzwe akina mu ikipe yo mu gihugu cya Maroc yitwa Faraba. Hakaza kandi umusore witwa Jihad hagati mu kibuga, ndetse nawe uza kuba ari kapiteni muri uyu mukino byanze bikunze. Haraza kandi kuba hari mu kibuga hagati Sef, uyu ni Niyonzima Olivier azwi nka Sef asanzwe akina mu ikipe ya Kiyovu Sport. Mu gihe mu bakinnyi bakina imbere aho twavuga aho mbere bitaga n'ubundi ku 10 ashobora kuza kubanzamo Muhire Kevin asanzwe akina mu ikipe ya Rayon Sport. Ku ruhande rw'iburyo usatira imbere haraza kuba cyangwa se ashobora kuza kubanzamo Gilbert Mugisha akina muri APR Football Club. Mu gihe uza kuba aca ku ruhande rw'ibumoso ari Byiringiro agakina mu ikipe ya Sandviken IF yo mu gihugu cya Sweden, n'ikipe yabo yarazamutse mu cyiciro cya 2 we na Mukunzi Yannick. Mu gihe uza kuba ashakira ibitego ikipe y'igihugu Amavubi kuri iki gicamunsi ashobora kuza kuba ari Inshuti Innocent. Nubwo abafana benshi batigeze bishimira uko yari yitwaye mu mukino wari wabanje ahuje u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Nuko rero biza kuba bihagaze mu karere ka Huye. Umutoza Frank Spittler ndetse niba ari ikipe aza kubanzamo turaza kubimenya ku isaha y'isa 8 kuko nibwo amaliste abagiye hagaragara. Ku bantu rero bifuza kureba match y'Amavubi mushobora kuyikurikira ku rubuga rwa FIFA Plus niho izi match zose zitandukanye z'amakipe y'ibihugu abadafite mu by'ukuri Droit TV zemerewe kwerekana iyo mikino. Naho ngaho iyo mikino inyura ni kuri televiziyo ya FIFA. Unyuze ku rubuga rwa FIFA nta handi hantu ushobora kuza kuyibona kiretse televiziyo y'igihugu, nayo ariko itari free on air. Ni televiziyo y'igihugu ariko iri ku madekoderi kuko iyi mikino iba yaragurishijwe na FIFA. Nuko rero bihagaze mu gihe kandi ku munsi w'ejo umugabo witwa Mvukiyehe Juvenal nawe yaje gusubiza
bikomeye cyane abayobozi b'ikipe ya Kiyovu Sport bamushinja ubuhemu ndetse no kuba yaribye iyo ekipe ndetse akaba yaratumye isigara mu bibazo by'amadeni menshi cyane n'ubu ngubu ngo bikigoye kuba ikipe yabasha kwikuramo. Mvukiyehe Juvenal sasa rero ku munsi w'ejo ari mu kiganiro na radio yitwa Fine FM yaje kuvuga ko byaba byiza cyangwa se yaba ari amahirwe kuri we abari ku buyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport baramutse bamugejeje mu mategeko ko nawe hari byinshi byatuma bijya ahagaragara. Ibi rero Mvukiyehe Juvenal yabitangaje nyuma yuko mu nama y'inteko rusange yabaye ku cyumweru ikipe ya Kiyovu Sport bamwe bakunzi bayo babwiye komite nyobozi y'iyo kipe iyobewe na Ndorimana ko bajyana uyu mugabo witwa Mvukiyehe Juvenal mu mategeko akaryozwa ngo ubuteka mutwe yakora ikipe ya Kiyovu Sport mu cyaje kwitwa Kiyovu Sport Company. Aba bakunzi ikipe ya Kiyovu Sport bavuga ko kitari gikurikije amategeko ndetse ngo hari harimo n'ibikorwa by'ubunyoni ndetse n'ubujura nkuko bo babyivugira. Reka mbitanyaruka rero nerekeza makuru atandukanye yanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi nk'ikinyamakuru Football London cyanditse ko ikipe ya Chelsea iri guteganya gushora amafaranga menshi kuri rutayizamu w'umwongereza w'imyaka 27 yitwa Ivan Toney. Uyu nguyu akaba amaze amezi asaga 6 ari mu bihano dore ko ibihano byo bizarangira mu kwezi kwa mbere amezi 8 yari yahawe kubera ko yari yakoze ibikorwa byo gutega ku mikino kandi ku mukinnyi biba bitemewe. Mu gihe kandi ikinyamakuru cyitwa 90 Minutes cyo mu gihugu cy'Ubufaransa nacyo cyanditse ko ikipe ya Chelsea, Manchester City na Manchester United ndetse na Newcastle bose bamaze kuba barerekeje cyangwa se barohereje intumwa zabo kujya kureba umusore w'imyaka 22 w'ikipe ya Napoli yitwa Kvicha Kvaratskhelia. ni umukino ikipe yabo yatsinzwemo n'ikipe ya Espagne ibitego 3 ku busa ku cyumweru. Mu gihe kandi ikinyamakuru cyitwa Evening Standard cyo mu Bwongereza cyanditse ko ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Arsenal barimo bagerageza kwerekana ko bifuza umusore ukina mu ikipe ya Santos. Ni umusore w'imyaka 20 yitwa Marcos Leonardo. Uyu akaba avuze ko binyuze mu muhagarariye mu kumushakira akaryo yavuze ko uyu musore yifuza kuba yava mu ikipe ya Santos mu kwezi kwa mbere. Mu gihe kandi ikipe ya Manchester United nkuko byatangajwe n'umunyamakuru witwa Fabrizio Romano barimo bareba uburyo bazagura umusore w'ikipe ya Benfica afite imyaka 19 akina hagati yitwa Joao Neves. Joao Neves sanzwe afite release clause cyangwa se buyout clause ingana na miliyoni 105 z'ama-pound nuko nguko rero bivuga. Mu gihe kandi ikinyamakuru cyitwa Telefoot cyo mu gihugu cy'Ubufaransa cyo kivuga ko rutayizamu ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Kylian Mbappé avuga ko hazaba igihe cyo kuvugana n'ikipe ya Paris Saint-Germain nkuko amezi ye yo kuba yarangiza contract ye muri ikipe ari kugenda yegereza. Ibi rero bikaba bivuzwe mu gihe iyi kipe ya Real Madrid yakomeje kugaragaza guseta ibirenge mu gushaka uyu mukinnyi ndetse akaba ari amakuru y'inyuma y'amarido avuga ko ikipe ishobora kuba yarabivuyemo. Mu gihe kandi ikipe ya Bayern Munich binyuze mu kinyamakuru Sky Germany cyandikwa mu Budage n'ubundi kivuga ko ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage irimo ireba ukuntu yagura Rafael Varane imyaka 30 y'amavuko akaba yava mu ikipe ya Manchester United dore ko muri iyi minsi atarimo abona umwanya mwiza cyane. Mu gihe kandi ikipe ya Liverpool nk'uko ikinyamakuru Football Insider kibyandika ivuga ko nta offer n'imwe iteganya kwakira y'umusore witwa Luis Diaz imyaka 26 y'amavuko n'umunyakolombia nyuma yo gukora amakuru agiye ahagaragara vuga ko ikipe ya FC Barcelona uyu musore yakuza yifana ndetse nayo ko yakifuza kumugira mu mwaka utaha w'imikino. Mu gihe kandi ikinyamakuru cyitwa Talksport gikorera mu gihugu cy'Ubwongereza cyavuze ko Xabi Alonso no umutoza w'ikipe ya Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage avuga ko rwose bo nta release clause ko barekura umutoza witwa Xabi Alonso muri contrat ye afitanye n'ikipe ya Bayer Leverkusen. Ibi byavuzwe nkuko uyu CEO w'ikipe ya Leverkusen yabivuze avuga ko rwose bishoboka ko uyu musore uyu mugabo w'imyaka 41 ashobora kwerekeza mu kipe ya Liverpool ariko akavuga ko nta release clause ihari ashobora kugenda bumvikanye dore ko iyi kipe binurwanuga ko irimo kugenda imushaka. Reka rero mbashimire nanga nsoreje Bridge Sports update yo kuri uyu wa kabiri. Mukomeze kugira ibihe byiza n'utarakora subscribe mu by'ukuri nyaruka uyikore ubundi Imana ibarinde.